teachers who are teaching us do not quarrel, they don't shout on us. So there is a great difference because if in our former school, there they cane you, if you don't understand, they cane you, if you make mistakes, they cane you. But here is different. Here they don't cane, and it's easily understandable to get what the teacher is saying than in our former schools. Even if you are not perfectly using the instruments, even if you play the song badly, they will just correct you by just shouting. They are beating us too much. Stay beating children. They beat you until your buttocks becomes red. Because they are not beating us, but they our teachers in this schools, they are beating us too much, but for you, they are not beating us. Actually, since I finished school as a senior form, I have nowhere to go for some courses for me to run my life. I thought the new music system here was very good for me. Even earning me some small things to run my life. if you are here, we are learning first standard. We want to learn. If I want to know how to play the instruments like saxophones, clarinets, flutes. He left his instruments for us to use for 1 year without asking even anything. Open the spreadsheets And by the other requirements, buying bus, summits, rollers, sets, mathematical sets, and other things. buying food at home. If you play the instrument in front of the audience, you will come home and buy me to eat. If not, you will rent house. No, you will build. Even if you want, can rent the house. Use the life. Amen. Gods. If you are not like money, it's not enough. When you people teach today, they are going to say tomorrow you come, we are going to teach this. You have not come, they are going to teach for others, for you. They are not going to teach for you. This movie is another sentence. Know that if it's to be like 6 or 5 years and above, we shall see many changes because since the music has taken 2 years, we have seen great efforts and improvement. Independence Day, you did now, and this is called therapy. You've been watching it, the president will see, you'll be seeing you and say, I'm having a good country with the good people. Because you are from the village, but now you are, it's because of God. Because this The one, one is there. They need money. They need money. Then some of our parents don't have money. If you don't have the money, they will Send you at home. Now No, you'll be at home there. But this one is good. without money, Without money. just free. Just free. You just land there. Now, good parents suppose we learn how we fight, and now we tell us fighting is bad. But we have to love one another now. It's like learning us. Because the clarinet is coming to love the boys. For girls and boys. Because we want to learn both girls and boys. We are all the same people. You don't know how to play this Uganda, this national dance. When you go in and you play with the group,
those people who know the head of you and you catch up and shout it. Taking their spare of their hands like this. Help us and we help them. And even we're going to teach other people who don't know how to play clarinets or saxophones. Teach them that like you. Even I want her to know like you. So that is why we learn it first of all. One need to memorize this clarinet. Also, we learn children's wife in Africa. It will be good because if you teach us more, as we say, teach them the others more, that they will be teach us. So that they should also know how to play it. We are important, but they didn't help us live here. Because also they like us. And even they teach us to learn more like them. They enjoy the learning to come here everywhere because we are teaching. And even they love us. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak gure antzezlan honetara, Soilik kabaret. Lehenengo Alaitz Institutuko ikasleek egina eta Ismail hauek zuzendua. Eskerra honitz zuei guztioi etortzeagatik, eskerrik asko ikasleei antzezlan hau guretzat egiteatik, eta baita ere eskerrik asko Ismaili zuzendaria. Bera gainera han egona da, Ugandan egona zen, uda pasa honetan, hilabete pare luze, eta berak nahi nuke berak ere hitz pare bat zuei zuzentzea. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko etortzeagatik, espero dut gustoko izate antzerkia eta disfrutatu. Soilik kabaret. Time.
It's a cold and crazy world that's raging outside. Rubbing me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg, gotta shimmy your chest. It's a life, it's a style, it's a need, it's burlesque. E-X-P-R-E-S-S. Love, sex, ladies, no regrets. E-X-P-R-E-S-S. Love, sex, ladies, no regrets. Zue pakean, espiritu putakumeak! Zoazte mendik! Akitzen nahi duzue. Ni ero bihurtzea, ezta? Hori nahi duzue. Ni putatu nahian zabiltzate. Ni putatu nahian. Nahi dudan egin dezake! Baina, antzokia oso zara da eta egoera txarretan dago. Bai, aberez, ireki nahi du. Eta baldintza? Baldintza. Bai, baldintza. Ze baldintza? Dirua, zenbat kobratuko dugun. Hori ezaki, zuek zenbat eskatzen duzu. 1500, eta hortik ez gara jaitsiko. Diru gehiagia hori, ezin dut hainbeste ordaindu. Hori ezinezkoa da. Zer iruditzen zaizua dire? 2000 esan duzu? 2000? Urutik zuen etxean zaudete. Etorri laguna, kontratatuak gaude!
diozu. Bai, baina kontratua sinatu arte. Buhameen legean eskua ematea kontratua sinatzea da. Baina, buhameak zarete? Buhameak. Errumaniatik etorri da. Errumaniako buhameak, baina, dena? Bai. Dena. Baina zue kabareta egiten duzu, ez da? Kabarete? Bai, kabareta ez da, ala. Ziur? Hala ere, kabaret konpainia bat zaretela, seguro egon arren, zuen numeroaren zatitxoren bat ikustea gustatuko izan. Posible da? Bai, numero bat. Numero bat? Jakingo zuen bezala, kabaretan hainbat numero egiten dira. Bai, badakigu, bai. Adibidez? Adibidez, nizarraki. Magia? Badakitzuen magia egiten? Magia, bai, begira. Horko hori, Radban dago ikaragarria da. Eta bere laguntzailea ni Fiorita, eta Liliana. Baina nik ere bai du. Bai. Beno, esaten ari nizu. Radban magoa mundu osoan zehar egin ditu ikuskizuna. New Yorken, Paris, Amsterdam, Albacete, Salou, Ribaforada. Bai, zelako maia, Beno, prest? Bai. Jaun eta Andreok! Beno, bakarrik jauna, baina hemen Jaun eta Andreok esaten Bai, azaitez. Jaun eta Andreok, zurekin, Radban magoa! Eta inork errepikatzen jakin izan ez duena. Ona magikoa! Egokin gauza eskatua zaio, eta gonaren azpitik aterako da. Adibidez, nahi duzuna. Orain nezaki. Orain horrela, haute pronto, telefono bat. Telefono bat! Gona magikoari telefono bat eskatuko diogu. Ea, gona magikoa. Telefono bat nahi dugu. Hemen, gure telefona. Telefonoa! Hori, trompeta bat da. Bai, esan? Notzara? Lady? Zer Lady? Hombre, Lady Gaga! Zer markatzen zara? A ber, Lady Gaga, badakizu soilik dizut kasurik egin. Ale, agur guapi. Barkatu. Beste gauza bat. Untxi bat? Untxi bat! Gonen hemen, gure untxia. Untxia! Hau neska bat da! Zesan hori, bera untxi bat dela uste du. Estelan egarrez hasiko da. Baina, hori ez da, untxi bat? Untxia, bela. Maindire magikoa! Zer gehiago dakizuak egiten? Abestu, dantzatu? Dantza? Dantzatzea eta bestea egiten ditugu gauza guztietatik hoberenetarikoa. Gure espezialitatea.
Antzoki hau, kabaret bat da. Kakiten dena da hori, kabaret, soil, kabaret. Madarikatuak. Madarikatuak? Norekin ari zara, gurekin? Ez, argi esaten nahi nien, argi madarikatuak. Argiak berritu beharko ditut. Antzoki zarronetan, gauza asko dago berritzeko. Nondik? Abai, da, soil, kabaret. Guazen emendik, leko-lekera jotxarra ematen dit, guazen emendik! Gode, xili, gozi. Zer dakizu zer den kabareta? Bai, nik badakit zer den kabaret. Kabaret. Kabaret! 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 Oso honi. Tira, erakutsiko aldia zure kabareteko dantza bat? Nik nahi duzun guztia erakutsiko dizu. Hobe eseriko naiz. Hor! Ez duzu ideiarik, ez? Nola esango dizuet? Kabareta glamurra da. Kabareta sedukzioa da. Kabareta sentsuala da. Baina sentsuala edo sexuala? Ala! A ber, sexuala ez, sexuala. Eta hori nola egiten da? Zuek nik egiten bat guztia egin ezazue. Badakizu zer den stristis bat? Stristis? Nola? A ber, estás. Ez du, stristis? A ber, A ber, askida, etorri hona. Baizena, nik ez dut hori egingo. Gainera. Bai, bir maitia, dena prest. Musika! Polka bat? Nola izango da polka bat? Stristis! Gu polka dakizkigu. Eta? Itxoi segundo bat. Uste dut bat ilazter behar duzu.
Espiritu batzuk bizi dira. Historia zat bat da. Duela urte asko, kabaret konpainia bat zegoen hemen. Gauero, emanaldi bat eskaintzen zuen. Eta aretoak jendez betetzen zen. Baina horiek beste garai batzuk dira. Baina, zer gertatu zen? Bareteko kide guztiak hil ziren. Ikusle gutxi batzuk lortu zuten ihes egitea. Baina besteak ere, hemen hil ziren. Oraindik, gogoratzen ditu. Egun horretako ikusleen espirituak haien eserlekuetan eserita. Baina, zenolak espirituak? Ezakit, ez dut gogoratzen. Nola zuzula gogoratzen, hori zinezkoa da. Ez zinen hemen eman hartatu zenean. Horri buruzko guztia, ahaztu. Zinen psikiatrak dio, hori normala dela, gertakizun traumatiko batean. Ez dut ezer gogoratzen. Bakarrik, estenatokiaren azpian aurkitu nindutela hurrengo egon. Baina, suposatzen du, orain zuek ere, alde egingo duztuela, ezta? Denek, alde egiten dute. Bai, gu dugu mendik alde egitea. Nik ez dut minutu bat gehiago hemen egoena, guazen. Gomen, ez goa, senyora. Guameok ez diogu ez egin. Hori da, ez dago ez mundu honetan, ez bestean, guameak iztutzen dituen ezer. Ni ez noa! Ez ditugu, milaka kilometro egin ezertarako. Ni hemen geratzen naiz. Ez ahaztu, gu guameak gara, nor gara gu? Guameak! Nor gara gu? Guameak! Norbaitek joan nahi du? Ni. Norbaitek joan nahi baldin badu, badakin non dagoen atera. Beraz, espirituak daude, espirituak egoteagatik tarifa berezia kobratzen du. 1500 euroren truke ez dugu danen. Inoiz, sekula, jamaz. Da, zenbat eskatzen duzuen? 2000. 2000 euro? Egiten duzuena ikusi ondoren. Ez izuen 1000 euro baino gehiago ordainduko. 1000 zortziren.
Mila gara. Mila euro. Mila zei. Mila bostu. Kontratatuak gaude! Hala, venga, lan egitera. Bihar estraldi bat daukagu eta oraindik lan asko dago egiteko. Eta espirituak zer? Hori orain bostazola. Garrantzitsuena da biharko ikuskizunak primeran ateratzea. Gare. Ze, ez zarete mamoen kontuarekin beldurtuta egongo, ez? Mamua? Mamua? Mamuak ez. Espiritu hilezkoa. Ilunpetik datozena. Bere atxerkabetutako harina nola ezean doaz. Hemendi eta handi. Goiti eta beti. Beldur gehiago, izan beharko genieke bizidunei. Baina... Bai. Baina... Oiek mamuak ziren? Mamuak ez. Izaki ez biziduna. Etereoa. Energia ilun bat da. Eta gorputza. Edo bestelako izera materiali. Ez izan arren, pertsonak poseitzeko gaitasuna dute. Askotan, bizi edo hil diren lekuetan agertzen dira. Zu bai poseituta zaudela. Aizue, zein tantzanik horrekin. Anina! Poseitu du. Eta orain, ez dakit, ez da zein den bere izena! Ez du, hau ez da txantxetako kontua. Ez dakit Anina poseituta dagoen edo ez. Baina, posekaso. Baina, zertarako da hori? Hau, ur berenkatua da. Espiritua kanporatzeko. Berenkatua? Bai. Bueno, ez, ur normala da, iturrikoa. Baina nik berenkatuta dagoela esaten du. Baina, espirituek ez dakitenez, funtziona. Bueno, etxetan takiak aldi batera eta zen Anina. Anina, hazin zuen numeroarekin. Baina, gozen nahi. Goran, joko egutu gura bestea? Bai.
Beste goza bat errazago saiatuko gara. Ni malabarek egingo dut esku batekin, eta zu pilota bota behar diazu Alejop esaten dizudanean, bai? Alejop! Eska! Lego saldo duzu bau? Bueno, ez da zer gertatzen, hartu berriro. Zer gertatzen ari da hemen? Alejop! Berriro! Hartu! Hartu! Adina! Ikusita dena ilundu da eta hemen zerbait sentitu da. Lasai, gaurkoz nahikoa dela uste du. Espirituak haserretzen hasi dira. Guazen hemen! Hori, guame espiritu eta guztio, atxedin handiak dugu ezberdina izango. Zu ez zatoz? Ni? Moratutxo bat eratuko nahi hemen esaiatzen. Nahi duzun bezala, baina ez beratu bakarrik berandu arte. Iba, ez zara zuen espiritu mendure, homo? Ni? Ez? Bueno, biarate.
Ongi zaude? Zertatu da? Arraro nago? Espirituak zurekin egon dira dantzan. Nirekin? Ni horatzean negoen, espiritu bat hartu da, eta zu beste errolak jotzen hasi zara, eta eman espiritu hile hasi dira dantzan, eta zu hor, eta itzarra bat abertu da, eta parrez hasi da, eta gero bakaren negoen eta ondur nintzen. Nik edo etxeko, zer izango zura, metxa? Nik ere ikusi ditut. Eta nik? Aizue, ezin dugu horrela jarraitu, Eta ere genezak? Ezakik, baina espiritu horiei aurretik ekarriagu, hemenik aldegin beharko dugu. Baina nola? Beraien kontra borrokatu. Bueno, nik nire arma ditut, baina zerbait hartzen baduzue? Ni laban bat hartuko dut. Nik zartagia. Prest borrokarako! Bai! Biharko ikuskizunak aurrera egingo dugu! Oh,
zaintzen egon izenean, zerbait arran sentitu dut. Aizuet bat nire lekuan, baina bere ondartzu bat nire barrenean. Eta orduan ulertu dut. Zer ulertu duzu? Zergatia. Zergatia? Bai, zergatia. Espirituak hemen egotarin zergatia. Eta ez da gultzeko. Baina istripua gertaratzen izkigute! Zuek ikaratzeko eta mundikalde egiteko. Guri gertatutakoa zuei ez gertatzeko. Ez zen istripu bat hemen gertatu zena. Indarrikun batek iztipuen. Eta indarrikun hori, hemetan gorain. Arriskuan zaudete. Arriskuan? Eta zen indarrikun hori. Ez espiritu bat? Indar hori oraitik ez dagoita. Baina, orduan no.
Ciao.